Ćao ljudi, utrostručili ste se od ponedjeljka. Od 2 voda prerasli smo u 4. Subjektivni osjećaj mi je kao Nikoli Simić u Lanju na zvezde kad ga učenici zovu u ponoći, a on sav iznenađen kaže budi Bog s nama. Dobrodošli, nije da vam se nisam nadala, samo ne ovako brzo. Što bi rekli ovi iz Nektara, nije svejedno. Pošto ste htjeli da pređemo sve metode iz knjige How to Develop a Superpower Memory, u današnjoj epizodi obrađujemo još jedan Harry Lorrainov metod za pamćenje, metod povezivanja. Plan je sljedeći. Prvo, objasnimo metod povezivanja. Drugo, ilustrujemo 2 reči i 1 frazu iz ove knjige metodom svesne asocijacije iz prošle epizode. Treće, zapamtimo redosled reči i izraza metodom povezivanja. Znači, za razliku od prošle metode, ova ne služi da zapamtimo značenje reči, nego njihov redosled. Samim tim je korisna za memorisanje listi, govora, nekih koraka. Ako se sećate, u prethodnoj epizodi smo rekli da su za pamćenje najvažniji fokus, emocija i jasna slika. Ove 3 stvari smo koristili da zapamtimo kako se reč piše i šta znači. I rekli smo da je to metoda asocijacije. Kod metoda povezivanja radimo potpuno istu stvar, ali sa drugačijim ciljem. Da povežemo prvi termin sa drugim, drugi sa trećim, treći sa četvrtim i tako dalje. Lorraine u knjizi daje listu od 20 reči i to su 20 imenica i tvrdi da možemo da zapamtimo celu listu ako sledimo njegove instrukcije. Ja sam na sopstveno iznenađenje zapela samo 2-3 puta, međutim autor kaže da u tim slučajevima ili nismo napravili dovoljno upečatljivu asocijaciju ili nismo vidjeli tu sliku u svom umu, jer da jesmo, tvrdi da ne bismo zaboravili. Što znači da u mom slučaju, što bi rekla Taylor, it's me, hi, I'm the problem, it's me. Lorraine daje 4 pravila koje nam pomažu da te slike budu dovoljno upečatljivo povezane i da ih ne bi zaboravili. Prvo je da što god zamišljamo bude van proporcije. On recimo često koristi reč ogroman. Sad vi možete da to smanjite na nešto patuljasto, znači nije bitno. Bitno je da bude van proporcije. Druga stvar je da koju god sliku zamislimo, da bi povezali 2 pojma, ukoliko je moguće, zamislimo u pokretu. Ovo mnogome zavisi od vrste reči, jer vidjet ćete ovo što sam ja izabrala iz knjige je jedan izraz, jedna apstraktna imenica i jedan pridev. Pa je malo bilo izazovno da baš sve bude u pokretu. Treća stvar je da preveličamo količinu predmeta koji vizualizujemo. Znači da to bude poplava tih predmeta, najezda. I četvrta, posljednja je zamena predmeta. Naprimjer, ako povezujemo termin cipele sa terminom automobil, mi zamislimo da smo obuli 2 automobila i vozimo ih tako kao rolšuje. Još jedna stvar na koju nam skreće pažnju je da, nažalost, najbolje pamtimo neprijatne i nasilne događaje, pa se nekako nameće zaključak da je ovo idealna situacija da potvaramo zaključane baš čelike bez posljedica od jedno 5 do 15 godina. Dolazimo do dela u kome vam predstavljamo odabrane reči iz knjige, koje ćemo prvo da zapamtimo metodom asocijacije, a onda ih povežemo ovom novom metodom povezivanja. Lorraine objašnjava da je, pored metoda, jedna od stvari važnih za treniranje pamćenja fokusirano posmatranje. U korist ove njegove tvrdnje i samopromocije prilažem fotografiju šolje koju sam dobila od učenice koja se spremala za IELTS nakon što je položila, na kojoj možete da vidite mene, kako se obraćam pre svega suptilno i u duhu pravoslavlja i pedagoški skrećem pažnju na važnost fokusa. Da ilustruje zašto je umetnost pamćenja umetnost pažnje, Lorraine navodi 2 primjera. Prvi je, i ja verujem da nam se desio svima, da pogledamo na sat da bi vidjeli koliko je sati i ne znamo koliko je sati, pa moramo da pogledamo ponovo. I to je jedna mehanička radnja gdje pažnja jeste usmerena ka satu, ali nije fokusirana i mi dalje ne znamo koliko je sati. U drugom primjeru je još jedna priča iz knjige u kojoj on objašnjava koliko ljudi ulazi u autobus, koliko izlazi na kojoj stanici, gdje sam se ja prva zaletela da ispratim koliki je zapravo broj ljudi koji ostaje u autobusu i pogubila sam se na pola priče, da bi on na kraju pitao koliko je bilo stanica i ko je vozio autobus. Poražavajuće. Ovdje pažnja jeste bila fokusirana, moja, ali selektivno, na ono što sam smatrala bitnim i promakla mi je zbog toga šira slika. Tu sam se osjetila kao onaj nesretni Ramirez, ako se sjećate filma The Assignment, naši su ga preveli kao Operacija Šakal, kad ga sirotok treniraju noću na groblju i teraju ga da u hodu pokupi imena i godine preminulih dok gleda ispred sebe.
Dobra vest je da ne moramo da imamo taj nivo ekstremnog zapažanja za bolje pamćenje, a druga dobra vest je da nam je prva reč za danas pridev related, koji ima više značenja. Ovde je dat u značenju ushićen i citat je: If you feel elated because you did answer my question, don't, because I doubt if you will answer the second one. Moja asocijacija je bila latte kafa i budući da smo rekli da te asocijacije treba da budu nesvakidašnje i neobične, što šokantnije moguće, ja sam zamislila jedno veliko slovo E koje pije latte kafu. Jer elate je glagol, a elated je pridev. Lorraine se poziva na Platona koji je rekao da je svo znanje samo sećanje. I on dalje kaže da je sve što mi znamo zapravo podsvesno povezano sa onim što nam je poznato od ranije. Naprimjer, znamo da je Italija na geografskoj karti, na mapi, u obliku čizme zato što nam je oblik čizme poznat od ranije. Ili znamo da se glagol believe piše sa i posle I zato što smo zapamtili rečenicu never believe a lie. I znamo kako se piše lie, a reč je sadržana u glagolu believe. I to nas dovodi do druge reči za danas. To je imenica crux i ona ima više značenja. Ovde je u značenju suština, srž. I citat je sledeći. Here then is the crux of the matter. I'm going to teach you to associate anything you want to consciously. Meni je prva asocijacija za ovu reč, budući da se piše crux sa ovim x, a to je ćirilično h. Ako ga pretvorimo u ćirilično h, onda je to kruh. A kruh je, za sve one koje se nisu rodili u doba Jugoslavije, hleb na hrvatskom. Tako da je moja asocijacija, budući da reč znači suština, srž, znači nešto što je jako bitno, možemo da kažemo nasušno, jel? Onda je moja asocijacija bila jer je kruh hleb, hleb naš nasušni i ovo je moja asocijacija. Znači, dva hlebića gde je jedan naš i predstavlja se i kaže hleb naš nasušni, a ovaj iz komšilukom kaže kruh. Inače, fun fact, Lorraine tvrdi da je lakše da steknemo trenirano pamćenje nego što je, na primjer, da naučimo da sviramo bilo koji muzički instrument, što je meni onako bilo vrlo iznenađujuće. Dalje kaže da ukoliko želimo da poboljšamo pamćenje, moramo da se inspirišemo na tako nešto. I kaže da to što nam pamćenje nije najsjajnije ne znači da imamo loše pamćenje, nego da nas prosto ne interesuje da razvijemo tu veštinu. U prilog tome ona vodi ljude koji recimo imaju sportsku statistiku u malom prstu ili znaju sva pravila zilion društvenih igara, da ne govorimo o studentima medicine koji znaju svaku koščicu u telu na latinskom. Sad, zašto oni sve to pamte? Zato što žele, zanima ih, hoće da zapamte. Ja bi tu iskoristila priliku da dodam da je mnogo bitna ta promena fokusa sa moram na želim. Jer moram nekako zvuči kao kazna. Sad ti to moraš. A želim nekako daje tu slobodu izbora. Ja to radim zato što ja to hoću. I naravno da ćete bolje rezultate da postignete kad radite ono što želite nego kad radite ono što vam je nametnuto, pa makar ga sami sebi nametnuli i morate. Znači ne moramo ništa, ali želimo. I u ovom delu je jedini izraz za danas. Ilustrujemo, u knjizi je The Proof of the Pudding. Ceo izraz glasi The proof of the pudding is in eating it. Vremenom je skraćen na The proof is in the pudding. Ja sam sebi napravila ilustraciju za izraz The proof is in the pudding jer je prosto savremeniji. Ne zaboravimo knjiga iz 50 i neki. I ovaj izraz bi odgovarao našem ne možeš da znaš nešto dok ne probaš. Budući da su mi koreni militantni, meni je mozak izbaždaren tako da na pomenu dokaza ja zamišljam mesto zločina. Tako da je moja asocijacija za ovaj izraz evo ovakva. Znači imamo jednu kašičicu jer tražimo the proof in the pudding i on je na mesto zločina sa svim ovim trakama i obeleživačima. U slučaju da ovo vama nije dovoljno upečatljivo ili vam ne budi nikakvu emociju, nađite nešto što će da bude samo vaše, ali dovoljno upečatljivo da to zapamtite. Pošto smo metodom asocijacije zapamtili kako se pišu i šta znače reči elated, crux i the proof is in the pudding, vidimo kako ćemo metodom povezivanja da zapamtimo njihov redosled.
Ja sam odabrala samo 3 termina da ilustrujemo ovo, ali metoda mnogo zabavnija kad imate dužu listu. Tako da je moj predlog da odaberete za početak imenice, jer je najlakše da se povezuju iz prethodnih epizoda i onda da vidite kako biste te imenice koje su recimo se vama dopale ili biste hteli da zapamtite njih, kako biste ih povezali. Ako ne možete odmah da vidite sliku u glavi, Lorraine savjetuje da se zatvore oči, znači da zažmurimo i kaže da onda to u mnogome olakšava vizualizaciju. Moja preporuka je da zažmurite sada, jer ću ja da vam ispričam pričicu koju sam smislila da povežemo ova 3 termina, a koja se oslanja na ona njegova 4 pravila: van proporcije, preuveličena količina predmeta, u pokretu i zamena predmeta. Jeste li spremni? Elated. Zamislite ushićenu osobu koja toliko skače od sreće da u jednom trenutku poleti nebu pod oblake, kao u crtanom filmu. Crux. Zamislite tu istu osobu koja je sad među oblacima, kako gleda u zemlju i na zemlji vidi veliko X, ono koje se u crtačima koristi da se obeleži centar nečega, i zamislite kako pada pravo u taj centar, pravo u X. Onda nam se to veliko X pretvara u živo blato od pudinga i dok se bori za vazduh i goli život, pokušava da izroni i kad se dočepa vazduha, sav umrljan od pudinga, se razdere. The proof is in the pudding! Ako vam je ovo bilo upečatljivo, Lorraine tvrdi da onda možemo da ponovimo celu listu termina od prvog do poslednjeg, ali i obrnutim redosledom, od poslednjeg do prvog. Probajte, javite utiske, imajte na umu da je mnogo lakše kad se ovo radi sa rečima koje su na maternjem jeziku, jer onda nemamo ovaj prvi deo sa metodom asocijacije gde pamtimo kako se piše i šta znači, nego samo pamtimo redosled. Tako da nemojte da se obeshrabrite. Ako vam na početku bude trebalo malo više vremena ili opet ako ne zapamtite sve, setite se onog što je rekao, znači ili nije dovoljno upečatljiv primer ili nismo lepo zamislili to. Tako da društvo, to bi bilo sve za danas. Ostalo je još samo jedna metoda. Ovo posle toga su vežbanja. Mi se vidimo u sledećoj epizodi. Do tad, čuvajte sebe, čuvajte reči. Ćao ljudi!